Sports news, Eritrea asserted their dominance on the Road Cycling African Championship as they won their fourth consecutive African title at the 19th edition of the Continental Showpiece in Kwale County, courtesy of Merhawi Kubus. It was a double delight for the African cycling powerhouse as they retained their junior title thanks to Awet Aman's breathtaking performance. Kudus crossed the line after 3 hours, 53 minutes and 6 seconds. Aman finished second overall as Algeria's Abdallah Usama completed the podium places. In the under-23 category, 22-year-old Aman was the star of the show as he took top prize, with Usama coming second and Samuel Nyonkuru of Rwanda rounding off the podium places. This year's edition of the Kaka Cycling Showpiece is the biggest ever, with 30 nations taking part. The highest placed Kenyan was John Mushiri, who finished 47th. Lakini nashukuru Mungu nimemaliza. Ijakuwa rahisi. As a country, we came to just to win. There is no another option. So with that pressure, we did a lot of very good training camp in Eritrea, especially last 3 weeks. It was really good preparation, all of us. Looking forward to is to give an opportunity to every region of our country, an opportunity to showcase the different talents. So I think this time round we organize it here. But we have also other championships that we'll organize across other counties. Are we looking at an Eritrea 1-2? Are we looking at an Eastern African 1-2? This is amazing. Is this is the decider amazing. With a mere 200 meters to the finish line? Oh my! Algeria does not have a response. And Eritrea taking the lead. It has been decided from the very start. It has been decided. And it is not going to be a sprint, ladies and gentlemen. It is not going to be a sprint finish. P1, 2, and 3 have been decided. Oh my goodness. What are we witnessing right now? Brotherhood at its finest. Look at them holding hands. What an emotional moment for the Eastern African region. What an emotional moment for Eritrea. The title has been taken. The win has been made. The decision has been finally made. And a lot of statements being made on the course in Kwale County the past 3 days. What an honor, what an absolute honor it has been to be here, to be able to tell this story with a very, very kind of privileged first row seat, especially it happening on our very own ground here in Kenya at Diani, Kwale County. And it's such an honor to have witnessed all of this. Thank you to you, our audience, for taking the time to be part of history on this 19th CAC Africa Road Cycling Championships. It has been an absolute pleasure from this side of the studio. It has been an absolute pleasure from the tracks. It has been an absolute pleasure to get to witness a new page of history being written and to have had the opportunity to have been a part of it. Thank you so much. May you have an amazing, amazing rest of the year. Merry Christmas to you, wherever it is you're going to be at. Enjoy your holidays if you're going to be breaking for holiday. But at the same time, please grab a bike. See you on the road sometime. And maybe, who knows, you could be harboring a future champion with you right there. So from us in studio, my name is Ken, the champion of the 2025 CAC Africa Road Cycling Championships. I cannot express my feeling a lot of time at the podium, but to have this goal, victory, I have no express. I don't know how to express. I'm super happy, super proud with my team. It was an amazing team effort right from the start of the climbs towards Kwale. Your team took the lead, and was it actually something that you already had envisioned, or was it planned, or was it something that came out of nowhere? No, it's been really very well preparation. Almost now 4 weeks in Eritrea. We did a lot of very good training camp with all the guys, because in all the decades we won, 6-7 times. So the pressure was not easy, definitely, to always to defend. So 3 times now, number 4 in row, we won as a country, and I have a lot of pressure with my team from my country, and as a professional rider, all of over 10 years, I never been
winner of Champion Africa. So with all that pressure, was really hard to manage. But finally, with all of support, especially with my teammates, I could achieve it. So it was super amazing. Yes, indeed, amazing performance. What's next for you now? I mean, now as a professional, I have to break a little bit and have a talk with my team for next year. Probably I'm going to start in February, but now I would like to break for a few days. And it's very well deserved. Congratulations on being your Africans champion. Thank you. I appreciate that. What an emotional moment. What a time. And indeed, after such a performance, definitely a break is well deserved. After such a heart-pouring performance, definitely a break is well deserved. I also think this is a statement from Team Eritrea. ኣብቲ መጀመርያ ንኣብነት ሕጂ ስግሪ ኢለ ክዛረብ እየ ኣብታ ቲም ናትካ እንታይ ሪስፖንሲቢሊቲ ናትካ መርሃዊ ኣብ ተፃዋታይ ምዃንካ ዘማቲ የብሉን ምክንያቱ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ቀዳማይ ዝስለፍ ኩሉ ግዜ ምዃ ንብሙሉእ ክፃወቶ ዝኽእል ሓያል ተፃዋታይ ኢኻ እንታይ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ናትካ ኣብታ ንኣብነት ኢኤፍ ኤጁኬሽን ታ ቲም ናትካ ሕጂ እንታይ እዩ መርሃዊ ቲም ናቱ ካብ መርሃዊ እንታይ እዮም ዝፅበዩ ፅቡቅ ኣላ እቲ መጀመርታ 31 ነፃወት ኣለና ኣብታ ጋንታና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ናይ ዓቐብ ይኸዱ እቶም ናይ ቦላታ ናብ ቦላታ ይኸዱ እቶም ዋን ዴይ ሬስ ናይ ግራውንድ ቱር እናበለና እንፈላለ ስለዚ ናባቶም ንኽጣቱ እውን ናትካ ፐርፎርማንስ It's okay. እፀዋታ ቴሌፎን ናትካ ናመርሃዊ ትድብሉ ዘለኹም ቢ ኬርፉል ኣብ ላይፍ ኣላ ይትረብሹ ኦኬ ቀፅልጅ እንታይ ኤፍ ከም ዓባይ ጋንታ ከም ምዃና መጠን ዓበይቲ ተፃወቲ ኣለዉ ኣብ ቲም ናትካ ራይት ናው መርሃዊ መቀነ ናቱ ኣበርክቶ ናቱ ትፅቢታት ካብ መርሃዊ እንታይ እዩ ክንፈልጥ ደሊና ከምዛ ቀዲመ ዝጀመርኩልካ እዩ ኣብ ዳይሜንሽን ዳታ ዓበይቲ ተፃወቲ ስለዘይነበሩ ሙሉእ ሳፖርት ናባይ ይመፅእ ነይሩ ስለዚ ባይ ጌራት ሪዛልት ከተምፅእ ትኽእል ነይራ ኣብ ኤፍ ግን ዓበይቲ ተፃወቲ ኣለዉ ከም በዓል ኡራን ላስት ዊክ ኣብ ቮልታ ስቴጅ ዝሰዓረ ዓበይቲ ተመክሮ ዘለዎ ሕጂ ቁሩብ ምስኣቶም ሞር ተወዳዳርነት ክኾን ኣለኒ ኣነ ሊደርስ ከዓ ድኸውን ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንዖም ሳፖርት እናገበርኩ ኣብ ገለ እዋን እውን ከም ብሬክ ኣዌይ ከይደ ገለ ስቴጅ ሃንት ክገብር ዕድላት ነይርኒ ማለት እዩ ከም ሊደር ግን እቶም ብፍላይ ቻቨዝ ሂካርቲ ኡራን ንዓቶም ኣብ ሳፖርት ኣብ ምድግጋፍ ዓበይ ናተይ ሮል ነይሩ ማለት እዩ yes and exactly legit support ነቶም ውሽጣት ኢና ዘይንፈልጦ ነቲ ብሽክሌታ ኣብቲ let's say 300 ሰባት ወይ 200 ሰባት ኣለኹም ከመይ ጌርኩም በቲ ፅርግያ ትኸዱ ኸማ ንሕና ኣዝያ ገራሚ እዩ ኩሉ ነገሩ ምክንያቱ እዚ ምስቲ ፃዓቂ ምስቲ ናህሪ ምስቲ ዘሎ ቻሌንጅ ሲ it's just a miracle እቲ ኮሚየ ዝብላነ እቲ ውድድር ናትኩም ንዘይፈልጦ ሞት እዩ ኣባቲ ኻሲ ፅርግያ ገፋሕ ከላ ኣማን ባኽን ከይድ ፈሪና ኣብዚ ብሽክሌታ ኣብቲ ናትኩም ኩነታት ግን ንዝፈልጦ ሰብ ግን ክሳብ ክንደይ ወላ ሪስክ ዝኾነ ነገር so let's say ኣብቲ በዓድ ሰባት ኣለኹም ኤግዛክትሊ መርሃዊ እንታይ ክገብሩ ኣለዎ ኣብቲ ብዙሕ ብኸመይ ኢኹም ትሰርሑ ከመይ ጌርካ ነቲ ወዲ ጋንታኻ ተፃወቶ መጀመርታ ኣብ ኩሉ ማለት ኣብ ኩለን ናይ ፕሮፌሽናል ረድዮ ኣለና ርክብ ኩላትና ተፃወቲ ጠዊቕካ ትዛረብ ኣነ ክዛረብ ተኮይነ ብምሎም ተፃወቲ ሰምዑኒ ናብ መኪና ኣሰልጣንካ ይሰምዓኒ ማለት እዩ እታ ኣሰልጣን ዝተዛረቦ ግን ኩሉ ሸዓቲ ኤርፎን ኣብ እዝንና እዩ ናብ ኩላትና ብሓፈሻ ይመፅእ መልእኽቲ ስለዚ ኣነ ዝኾነ እንድሕር ክሕግዝ ንቅድሚት ክሓልፍ ኣለኒ ክንሕግዝ ዝኾነ ተይሉ ኩሉ ሸዓቲ ኮሚኒኬሽን ኣሎ ምርድዳ ኣሎ ስለዚ ኖ መርሃዊ ከም ዝደልየ ኣለኹ ወይ ዝኾን ከም ዝኾይኑ ሎ ስለትበሃል እቲ ኣሰልጣን እውን ኣብ መኪና ኮይኑ ኩሉ ይርአይ ትቅርፂ መሬት ይርአዩ እቲ ንፋስ ኣሎ ኣፕሊኬሽናት ኣሎ ንፋስ በይን ይመፅእ ዳይሬክሽን ኪር ኮለኻ ፀበብቲ ገፋሕቲ ገለመታት ኩሉ ስለዝርዮ ንኩላትና ኢንፎርሜሽን ሓደ ይመፀና ሓደ ነገር ቻሌንጅ ወይ ፀቢብ ፅርግያ ዲ ክመፅእ ኣንጎሎታት ይሕልፎ ተተባሂለ መርሃዊ ስኻ ትሕልፎ ማለት እዩ ብቅድሚ እዩ ኣብ ብሽክሌታ ዓባይ ነገር ሓደ እንድሕር ብቅድሚኻ ኣሎ ስኻ ብድሕሪት ኮይንካ ስጋ
40-50% سيف تقبر تغليها حايلي ويتساعات ناتكا انرجي مالتي سلازي حد ود غانتها كله خلو بغن ميخا نفاس زرملكا زعابي انسنديو سو نحنا مور نفاس يرملهم نفتقد ميتامصوم ابتاع بيت عقبات كام ساعتم سكعنا مودا تلصن حلو نقبر مالتي مرهاوي تكدم تور دي فرانس كذا تي ابتكالوت غانتات ليدر كان لغت اوتوز نبركا زير هي ابزالن زبن ابيرترا تشامبيونشيب زنبره زتصاوت كاتس اوتات رايسي اغري منايت really crazy قدامي تنايلن زبن ايرترا تشامبيونشيب بتلفزيون محلافوت رايدي كونسي لايف كنريو بمخالا was just amazing ناي بحكي كاب مجمار كسب مودا كفيله ريهيه رايدي كونكس really I enjoyed the whole show and it was very exciting قربت لي كابت local team قال extraordinary سرح يتصبنيره صحاتكم already نفعات عندكم جن توم local team توم بعد زلوا قربت لي challenge خبروهم كسم بدوهم جلس يتصبنيره جن somehow نساتهم كاتو much respect ناهم هيبا مثلا of course نا technology نا جلمله نا توم كرم صحاتكم كودادر مخالم تراي تسفاز هبينير نعي نعاتكم سي كودادرهم النتي وددر حزام مساهم قصر مخالم ترايسي ناي بحكي مورال زبيو كمان يرو تصوتا ناي بحكي فلوس صوتا خد تصايدكا لك كم زبالكاي مجمرتا ار تي في دمزغونيوم تي لايف سلازم محلالفو اتليست تنا تصعري دغم تزفليتو مالتي كل سبت يس تزي كوينا قدامي عتي تبلو قول لخص كم نورمال قدامي تاوي دوسات نابزي اقرب بالكره كم انت يس بيرفكت جاي قدامي عتي كبهال كلس كم تني انت وي قدام كم ريزالت تو ابيلكا قدامي عتي كبهالن بعين خارقه عتي كبهالن ببين يس وعلو الله ريلي يا اجينا وحكي ار تي في دحانته دمزغون سرح سريحا بملو خم حالفه مخالو تي سابورت هزبي قال بملو تبوغي نيرو بومن سركا قليل صغتي وي بريشر اينورون تنغانتا تم نايدك عادي وش تعد زلو حسابهم كقلت خيلة من ميديا مالتي لازم كنا توددري بيت ميديا توددر تجميرو انت عينت اكسبكتيشن نيرو لازم كاب قدامي تزوريات حزينا تتنقق نيرو سقاب 270 كيلومتر يقل كان مجمر تزوريات ناي تتنقق نيرو لو معامت زبخورة والحادة تتصاتي عينورا هنسا حادة ويكلتا يبوكوري مناي قانتا ويبناي زغانا نقر لو معامت قن ولا امانيل نوعلو كاب حمام كم موضقتي حاوي ماتي اركيبو دانيال نوعلو تمليسو حجي اتتولدرنا تكبيدني راح كعش كبيد تمنا وش تعدي قليل بقعتا يكون نزلوهم او ددرات يمكنهم هاي تشالنج غير منها ما اكشلي افت مجمرت هاد مو نورو دحالت غورو نورو حكايش كاب تثبيت وصاي ماتكم يكون نيرم زحالفه غزيتات سلازي جن تبشكلتا معارخ عندي كبيد مهانو تاز نبرت قاق ناي 3 سكند يعني راح 10 سكند 3 4 وإعلان 100 كيلومتر يس كريزي يا اجي 3 سكند معارخ عندي واقع تفلك اب سايكل سي ردو نغاري كبيد مهانو مالتي 100 كيلومتر بغد 100 راي حتى 3 سكند كم وتيلك الكبته بلايد مثلك جن معرخ انه كبيد مهانو نتا 3 تقول ولا بقول 1 10 اسرا وريدان هنا نعم نختفنا كبيد مهانو تزول كوين او كميد نفاس زرم دولو سب عبد الحميد كوين نفاس كرم كله سكع خندي تصاوير نوح يتصنع يا لازم ميتين قال نحنا اوكي نعطي كلتي نفعل تتصاتي ميرم نعطي البرهانه نعطي تتصاتي قد نعطي البرهانه كارتيفي بسايكل بلاش تعالي نعطي تتصاتي ون مود 5 كيلومتر انا وسيديو سلازي حكايش تبقعت كل شيء على برفورمانس على قلت رجال كم تساعد ناخذ ذا تشامبيون ايرترا حكايش تبقعت كم زلو دقفتي جرتنا خمس ديرون we are so happy really ناي بحكي انا كريو خلو ني سبورتنياتا استفرالي معك اني كم زعين سبورت فتسلا زخون كوز سبورت يزكاتل جن كريو خلو ولا اتفق له سبورتنيا لأن حنت عمت تخون على نحتير جزية سبق زخيد على تزبلت سبورتنيا جن أب سبورت تزبلت consistency بلو بقت على النت البرفورمانس ناتكا درجة كحس كله. أي بحكي ولا فلوي تالنت هاللوخة
ቀጻልነት ዘለዎ ኮንስታንት ዝኾነ ጽቡቕ ብቅዓት ዘለዎ ተጻዋታይ ኣዝዩ ተመራጺ ኣብ ጋንታ so and this is what we can see Giro d'Italia ቀጻሊ ስፖርት ነይሩ ካዊኻ ኸይድካ ነርካ ኩልኻ ትውን actually and then ካው መጺኻ ንሽተይ ኣሪፍካ ድማ ቮልታ ስፓኛ which is another crazy abi game ማለት ሕጂኻ ንሽተይ ኣሪፍካ ኣብ world championship by the way ብዙሓት ይሓትሎ world championship ከንታይና ክንጽበ ምኽንያቱ እዛ ዓመት እዚኣ ብፍላይ ኣነ ሕጂ ከጋና ይክልኒ ዝሓለፈ ዓመት ሕልፍ ክብል ይረየኩም ነይረ I think 2017 ንስኻን ዳንኤልን ቱር ዲ ፍራንስ ከለኹም I was so crazy ሪያ ነይረ show ያ ሰታምሽ ሪያ ነይረ ብጣዕሚ ዝሕጎስ ነይረ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኣክል ኣትዮም ኤርትራውያን ክወዳደሩ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ዳንኤል ኣብቲ ብረከበይ ብዙሕ መዓልቲ ብዙሕ ኪሎሜትራት መሪሒ ነይሩ was so good ሽዑ ዝነበረና ፊሊንግ ማለት እዩ ድሕሪኡ somehow ቢዚ ኮይነ ኣይከታተለኩም ነይረ ከምቲ ካብ ዓሚ መወዳ ፍርቂ ዓመት ጀሚረ ለንዘበን ድማ ውራይ ለከም ስራሐ ይውን ሒዘዮ ዳርጋ I really follow this thing and ወላ ዝበዝሐ ሰብውን ነቲ ሰብ ተስፋ ሂብኩሞ ሞራል ኮይንኩሞ even ደቅና ናይ ብሓቂዮም ዝሕጎሱ really ኣብ ዝሓለፈ ዝወደይሲ ዓርኩ መሮካዊ ሕጂ መሮካውያን ኣብ ኩዕሶ ንፍዓት ኣለዎም ሽሞም ኣይዝክሮን ንፍዓት ተጻወት ኣለዎም እንጂሲ መን ኣለኩም ገለገለ ኢሎሲ ንሕና ናይ ብሽክሌታ ኢና ናይ ኩዕሶ ይኮንና ንሕና ናይ ብሽክሌታ ኢና ብሽክሌታ እንተደሊኻ ግን ዝበለፁ ተጻወትናትናዮም ካብ ኣፍሪካ ኢልዎ so right ከምኡ ስለ ዝብል ኣነ so ክሳብ ክንደይ ከም ዝኮርዑ በቲ ዓዶም ብሃገሮም بهزبام قرأ هم زخلو جيركم and this is very 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 important سب بتناتو تاريخ بناتو زبن قرأ درقيل فلاي قلعة كامتن العليو زحجزو انت زي اللي انت هيبلو identity crisis يتقعو دايما النت كلولاو يتقعو تقلعة مهنياتو اوروباوي كون اوروباوي كونن ولا زي قلنا ناي سويس على ناقن ستيل ايرترانا على انا مالتي so ولا دكي كميم تي ارتراين مخانم يمزفلتو هجي بتي ارترا خان تدي تحقيسهم انت يكونوا اب حواهو زنبر سب يمزخون اوكي جي التزبلت زخون حبرتسب سويس يكون ولا سويدن سب بهاجرو بتما بقول عدوك حقوسن قرعني دلي ويم مخنياتو ابو زخرت خوين ولا تخالسب بوغير يزخبركا قال توبيك زي سوتناتكم ابركتو ابزي امنا قداسيو حجي قربت لي كابتي معلتا ونطفتات كاوز خنا بلاكا مرهاوي ابتي دحر وددر ديك وددر مسمن تراخب عروقتها محازوت كان تاي سوشيال لايف علىكم مهنياتو تيوتكم بفلاي ناي بشكليتا ابقل انترفيو ناينات نايل تسفاتيني سمعوني رسي بقى عبت من قدس بمولهم بيتسبي بس يحيوم كذكري له وغيرت 700 كيلومتر بشكليتات كيت كان لغازي انت غاخد حاسب اتس كريزي نو ابدا كورس غفيلنا خلينا بتعاوين عندكم سو مسمن تراخه بس كسوشيال لايف نات كان قرني هو في عروقتي بزوح علوني حق عايش وش تعدي بدقه سو كان بتعم وحدي اتي روتين كان يمشي لك بلا زغ مطر دولو اندورا يا زغبابي ما نقول الترينين كاب ساعات 10 حدا فارس اكبابي دجمر الساعه 3 4 بالعريت دعر ساعه 6 سقاب ساعه 8 9 زلو عين قرب غزي زلواني سلازي اواتن حدا وي سب يركب زحالفه قلت 3 عامات كان اي ثينك يوتيوب خوينا ناتي دي كفوت كبرنا يوتيوب لك اي غير مالت بزح غزي على يوتيوب غزي يقتله عبيت شوات على وزفوتهم عبيتي نايبعلتهم نايبعل جي شيتي على فولوز قولهم سو شوات بزح شو يفوتي دوكيومنتري موفي يفوتي فيلمون دحاني اب دحان بغونه فيلمون يكتاتل نيرس لازم بفلايزا ماني هايس حجي دوي لا دامبر سو نبي كيده حجي كوما عينت فليز ولا نجر بزح يكتاتله اتي مزمدنا خامس عرقتيكا دحاني صبوق ايكونن كن حماك ايكونن اوكي هجي رايت ناو اب اندورا يا خانيشتي هاجر اندورا تبهالي خا تغمت سو كميتي وتابو tell me about كميو مستيم دي خاطغمت بين خاري خاطغمت كميو تيوا هو تبع لها اندورا كسرا كمان دحانه تفلت كايا بزح سبا يفلت في اندورا اسمرات عبي تغني اسمرات عبي
تعبت خوني يا اسمرا زين اشتقت بتعني كاب جزاي 20 كيلومتر نيما انت خير سبين رقت وي لعل تغيرها فرنسا لهم 20 كيلومتر تغيرس عبقال هاجر لهم بوغو تغيرت يعني ግን ኖ ታይ ጽቡቕ ነገር ናይ ኣንዶራ ናይ ብሽክለታ ቦታ እያ ብዙሓት ዓበይቲ ቀዳድምቲ ኣለዉ እሱ ጋር ሚት ንኾን ፕሮፌሽናል ኣለና ኣብዚ ከባቢ ስለዚ ናይ ትሬን ናይ ብዙሕ ዓበይቲ ተፃወቲ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሽክለታ ቦታ እያ ምስ ጋንታ ይኮንና ንቕመጥ ከምዚ ተምሃራይ ኮሌጅ ቦሎ ናብ ሓደ ትምህርቲ ምስከት ካብቲ ከባቢ ዘሎ ትቕመጥ ስለዚ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ኣብ ጥልያን ነይረ ምስ ናትናኤል ብርሃን ነይረ ምስ ዳንኤል ወላ ምስ ኤማ apartment በሓንሳ ሼር ጌርና ንቕመጥ ነርና ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን በይነይ ናብ ኣንዶራ ሙቭ ገይረ ስለዚ በይነይ ማለት እዩ ናብ ራስ ካቦሊ ይነብር ካብዚያ ውድድር ኣብ ዝሃለዎ ናብ ውድድር ኸይድ ድሕሪ ውድድር ናብ ገዛ ይመፅእ ኣብ ነዊሕ ዝበለ ግዜ ኸ ከምዚ ናይ ወርሒ 6 ናብ ኣስመራ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕፅር ዝበለ ስካቦሊ ኣብ ኣንዶራ سكابل ما تخل ديخا كشاشين كات تخل ديخا مبزعتنا وداتا بيرترا ناي تسقا كل تسقا فيديوز ناينا مسينا سو كمي يسلت انا مسيت كاري غالا و نو يا تبغى لها قرب انا كابو صوتي حمق دولكي ابتليان كلهم ناتنا نفع كشاني نيرو دحارا ايما ابزي امس متصخو قرب كبد ديلاتني anyway بين كم زول قاعد من يوتيوب ان شاء الله يوتيوب ريخا ناتنا غادا حاني بزح تاشمي يقولون عدمان يوتيوب جيركا مور فرايد فيجيس مسرح دحاني سقاط الدرو سلازي نعيس تعمين دعي كال سبدا انت يبلند العنبر good عند قداسنا اغام قاطعم كونه زيا so I'm very sure مرهاوي ابزي تندك نستيو زلوا بزحات عواتنا سينجلون كلوا خلين من بزحات كمرهاوسي أفكاري تلودو فراوي وتكمل يخوني لهم زحاسب زحات اللو خونيهم كبا جميل كمارسي you are at the pinnacle of lobbying English بناي حبرة سبنا أبتزل على ترزناي professionalism يخزر لها أبكالا عدي تخوينو زي تايبلوهم اللو جزيتات ما مرحبا مسكستو ترايو نيرو كم ترايو نيرو نابلو No, ما أعرف أنتو ناس not come crazy كان I'm very sure أبكالة أبزي بمعربة عبرة زمن توم celebrity كا شاهي ستيرة بون ستيرة نابليهم تغزب بالوهم سلازي ولا مس حنت محاسون ترايو كحميهم زغني so tell us about yourself انت لحدش بزعبة هيوت كا مسألة تلات كاروي we want to know about that no يا متعمتي علاتني متعمت لاتني أب اسمرا زلا سلازي أب عشر دبل نترنف المجازات نريد لنا سلازي يا علاتني متعمتي beautiful very good I hope بحادة تنبرو يكبركم مرغاكم كذا أنا راس كابول تفني دكالاجر there you go هك عايش نبراس كابلي في الله زبط حودي إرتراوي أي تقرب لون نتي مخشال الدخاء حواتك قال ملي كذا كم نشيء جميل مالتي يعني بعد كابلي بزوحة كي تقرب كل وتيس لذي كساب عجي قال لك هافت كونفيدنس زوج دلالين تلو كم زجزيت ما هيرنا غرب كيلان دينا جن تناي كشنا قداي جن perfect هيكون أنا مالتيو أرلوير ترايان دكنستيوم ودا درت زي كورا دروم زي كلا جن زبز إحنا أو دات جن أبا قرب دخمنا ثلاث ناس الذي أبا حاجز مخونا نيرو قال عدنا دز فتر دات بوري زد الجف زد تبابع على كل جن كل بزاف جوخات بالأبد حريخان ثلاثة صقايو كاو زعبي صقاي لن that's beautiful إذا سخابز كذا لهذا درجة بأفريقيا درجة وحدة سبات من البعض ساوث أفريقيا رايم كبس هو زغلوي على كابتونيزيا قال كلو خوليام but تبتعكم مثلا من إيرترا راي تحسبوه بأفريقيا درجة is a very important position سلزي أنا أبيكم كتحاسبوا كل لكم نسخاتكم ناتكم أكاديمي أنت فتيركم بحرقينكم جيهم كل تسلسلكم بحرقينكم كل هاتكم أولمبيك أتلتس professional at the highest level تسعات زنابركم يوم سلزي سواء أكاديمي
ኣብ ሓደ ዓዲ እንተተኸፊቱ ብናትኩም ተመልሚሎም ዝዓበዩ በዓል ንስኻ ተመክሮ እናረኣኹሞምን እናምሃርኩሞምን እናመልመልኩሞምን እናሰልጠንኩሞም ዝዓበዩ ቆልዑን መንእሰያትን ክሳብ ክንደይ ኣድማዒ ተራ ክፃወቱ ከም ዝኽእሉ እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ኣብነት ክበካ ገለገለ ሃገራት ኣለዋ ንኣብነት ኢትዮጵያ ወይ ኬንያ ንውሰድ ጎየይትዮም ናይ ጉያ ዕድል ኣለዎም ልዕሊኡ ድማ መዓት ህዝቢ ኣለዎም ኣብ ውሽጦም እቲ ሓደ ካብቲ ቀፃሊ ዝዕውቶም ነገር እንተሎ ግን እንታይ ኣሎ እቲ ጉያ ከም ባህሊ ናይቲ ህዝቢ ስለዝኣተወ ኣብታ ዓዲ ድማ ንትሬኒንግ ዝኸውን እኹል ፕላትፎርም ስለዝተፈጥረ መንእሰያትን ንኣሽን ቀልጢፎም ስካውት ገይሮም ረኺቦም ኣሰልጢኖም ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክሕልፍዎም ዕድል ኣለዎም ስለዚ እቲ ናትኩም ካሪየር ምናልባት ብስፖርት ክውዳእ ይኽእል ይኸውን ከምቶም ካልኦት ናትኩም ግን ስፔሻሊ ክነውሓሉን ክዓብየሉን ዝኽእል ኣሎ ከም ዝበልኩኻ ብኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ብኣፍሪቃ ደረጃ ምሕሳቡን ከድልየኩም እዩ 3-4 ዓበይቲ ኣትሌታት ኣለኹም ብሓደ ኮይንኩም ሓደ ኣካዳሚ ገይሩ ኣብ ናትኩም ኣካዳሚ ትሬኒንግ ክገብሩ ዝኽእሉ ብኣኹም ክመሃሩ ዝኽእሉ ብኣኹም ክስልጥኑ ዝኽእሉ ብዓለም ደረጃ ዓብ ውፅኢት ከምፁ ከም ዝኽእሉ ክትሓስቡ ክትክእሉ ኣለኩም እዚታት ድማ እዩ ነቲ ወላ ኣበርክቶ ናትና ብዓለም ደረጃ ነዚ ስፖርት ዶሚኔት ንክንገብሮ ክሕግዝ ዝኽእል እቶም ቅድሚኹም ዝሓለፉ ኣብዚ ናይ ወርልድ ናይ ኤርትራ ቻምፒዮንሺፕ ዝነበረ ቻምፒዮን ኤርትራ ማለት እዩ በዓል ሓላባይ ክዛረቡ ይሰምዕ ነይረ ካልኦት ዓበይቲ ገዳይም ተፃወትቲ ክዛረቡ ይሰምዕ ነይረ ዋው ንስኻትኩም ከምዚ ኢልኩም ፍራይኩም ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ሪሊ እቲ ኔትወርክ ስለ ዘሎ ናቶም ሞራል ናቶም ጎስጓስ ኣለኩም እሳቶም ግን ኣብ ኤርትራ ጥራዮም ነይሮም ንስኻትኩም ግን ብዓለም ደረጃ ይኹም ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ትፃወቱ ዘለዎም ስለዚ ፅባሕ ንጎ ኣሰልጠንቲ መሃርቲ መልመልቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ንስኻትኩም ኢኹም እዚ ድማ ምናልባት ንስኹም ጥራይ ዘይኮነስ ኩላትና እውን ብሓደ ኮይና ተሓጋጊዝና ገሌና ገለ ብፍልጠት ገለ ብገንዘብ ገለ ብገለ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ክግበረሉ ዝኽእል ክስራሓሉ ይኽእል ካልኦት ብዙሓት ልዕሊ 2300 ሰባት ኣለኹም ኣብዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራውያን ሪል ዓበይቲ ኢንቨስተራት ኣለውና ኣብ ኣፍሪካ ናይ ሆፕ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ወላ ነዛ ክፋል እዚኣ ጥራይ ቆሪፅኩም ከተብፅሑሎም በዓል ዩጋንዳ በዓል ሩዋንዳ በዓል አንጎላ በዓል ሳውት ሱዳን ዓበይቲ ኢንቨስተርስ ኤርትራውያን ኣለውና ሚሊዮነርስ ኤርትራውያን ኣለውና ስለዚ እቲ ቦታ ይፈልጥዎ እቲ ኩነታት ይፈልጥዎ እዚኦም ሰባት ዓበይቲ ኣትሌታት እዮም እቲ ዝዓበየ ናይ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ኣለዎም ስፖንሰር ግበርዎም ሓግዝዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ንሓዋሩ ኣፍሪካ ኣብዚ ስፖርት እዚ ዓብ ግደ ክህልዋ ከም ዝኽእል ክገብሩ ይኽእሉ እዚ ድማ ዓብ ቢዝነስ ድማ እዩ ሪሊ ከምዚ ተራ ንፅድቂ ኢልካ ጥራይ ትገብሮ ዘይኮነስ ዓብ መንገዲ ናይ ቢዝነስ እዩ ኣም ቨሪ ፓሽነት ንስኻትኩም በዚ ስፖርት ወዲኹም ፅባሕ ንጎ ስትራግል ክትገብሩ ክሽገሩ ኣይደልን እየ ሃብታማትን ብኩሉ ነገር ሃብታማት ኮይንኩም ብሽክሌታ ተፃዋታይ ምዃንሲ ክብሪ ዘለዎ እዩ ክብሉ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ድማ ኢና ክንፈጥር ዘለና እቲ ስፖርት ብቐፃልነት ክንዓቢ እንድሕር ኮይና what do you think ኖ ይሰማማዕ ናትካ ሓሳብ ስለዚ እቲ ዝበልካዮ ቁርብ ክብድ በላ እዩ ናይ ብዙሓት ኮንካይ ክግበር ዝካል ናይ ኣካዳሚ ስለዚ ፅቡቅ እዩ ኣካዳሚ ክህልወካ ከሎ ናትካ ኣካዳሚ ዝዓበየ እዩ ቀሊል ተመክሮ ኣይኮነን ዘለና ኩላትና ኣለው ቅድመይ እውን በዓል ኣለው ስለዚ በዓል ዳንኤል ናትናይ ብርሃን እውን ቀሊል ተመክሮ ኣይኮነን ዘለዎ ስለዚ ኩላትካ ሓቢርካ ትገብረሉ ከምዚ ናይ ኩላትካ ድምር ዓብይ ኣካዳሚ ክፍጠር ይከኣል እዩ ቲንክ የስ እዚ ሲሪየስሊ ማዕረቲ ቢዝነስ ክትሓስብዎ ዘለኩም መደብ እዩ ምክንያቱ ኔትወርክ ኣለኩም ኣሕዋት ኢኹም ጥቃጥቃ ኢኹም ዘለኹም ንስኻትኩም ጥራይ ዘይኮንኩም ከም ዝበልኩ ገይ ናይ ሆፕ ኣነ እውን በቲ ናተይ ዘሎ ኔትወርክ ክፈታትን ክፍትን እየ እትዮም ኣብ ኣፍሪካ ኣብቲ ቦታታት ዘለው እዚ ስፖርት እዚ ብኤርትራ ደረጃ ጥራይ ኮንኩን ዝርዮ ሪሊ እቲ ቢዝነስ ወላ ብኣፍሪካ ደረጃ ክሕሰበሉ ዘለዎ there's no wonder ሓደ 10% ህዝቢ ዓለም ሒዝና ከለና ሲ ኣብ ኩሉ ኣንደር ሪፕሬዘንትድ ትሕቲ ሰብ ክንከውን እንታይ እዩ ኤርትራ ኣፍሪካውያን መዓት ስፖርተኛታት ኣለዎም ክትፃወቱ ኩዕሶ እግሪ ኣለዎ ገለ መለ the problem is ብቁዕ ዝኾነ ኣካዳሚን ኢንስቲትዩሽንን ስለ ዘይንፈጥር እንታይ ንኸውን ድሮግባ ነይሩ ይጠፍእ ኣብ ፈረንሳ ከይዱ ሓደ ኣካዳሚ ገይሩ ፅቡቅ ከይዱ ወይ ገለ መለ ሓደ ከምኡ ዓበይቲ ተፃወትናትና እናጠፍኡ ይኸዱ ማለት እዩ ኣብ ክንድኸሙ ግን ንኣሽቱ ዝምልመልሉ ካብ ብመንገድኹም ገይሮም at the end of the day ናትኩም ቲም እውን ክምስረተሉ ይኽእል I think ናይ ብሽክሌታ ቲም ንምስራት እውን ክሳብ ክንዱ ቻሌንጅን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብፍላይ ድማ ሲሪየስሊ ኤርትራውያን ኣዝዮም ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዓብ ጌም ዝፃወቱ ኢንቨስተርስ ኣለውና ስለዚ እዚኣቶም ሓቢርካ ክስራሕ እንድሕር ተኻኢሉ ብሓፈሻ ብኣፍሪካ ደረጃ
ዓብ ነገር ክስራሓሉ ዝኽእል ነዚ ስፖርት እዚ ኤርትራውያን ዶሚኔት ክገብርሉ ዝኽእሉ ተፈጥራዊ ጊፍት ሎም ኤርትራውያን ኣብ በሪኽ ቦታታት ስለ ዝዓብዩ እቲ ናቹራል ጊፍት ኣለና እቲ ኣብ ብሽክሌታ ክትጎዩ ከም ትኽእሉ ብዙሕ ግዜ የንብብ ነይረ ኣብ ዝሓለፈ ኖ ወንደር ኣብ ጉያ ዕውታት ወላ ኢትዮጵያውያን ተሪኻዮም ተመሳሳሊ ተሬን ኣለና እቲ ብራኸ ናይቲ ዓዲ ተራ ኣለዎ ኣብቲ ዓይነት ስፖርት ኣድማዕነት ንኽህልዎ ከላ ኣብ ዝሓለፈ ኣርምስትሮንግ ብዛዕባ ናይ ቢንያም ክዛረብ ከሎ ሰሚዐ ነይረ እቲ ኩነታት ኩሉ ስለ ዘለዎም ተፈጥራዊ ጊፍት ኣለዎም እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥራይ እቲ ትሕተ ቅርፅን ኢንፍራስትራክቸርን እቲ ኦርጋናይዜሽንን እዩ ዘድሊ ዝብል ነይሩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ኣብ ከምዚ ዓብዪ ደረጃ ዘለው ንገርዎም ብሓደ ኮይኑ ክስራሓሉ ዝኽእል ፍላይ ኣብቲ ባይታ ንዘለዎ ብዙሕ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ይርዳእኒ ኖ ወንደር ንስኻትኩም ልዕሊ ቶም ክትኮኑ so this is one thing ካልኣይ ንዓኻ እውን ኣብ ዝሓለፈ ነጊረካ ነይረ ነቶም ኩሎም ካልኦት ኣትሌትስናትና very very important ንስኻትኩም ክሰርሑ ከለኹም ኢንቨስት ክትገብሩ ክትከሉ ኣለኩም ነዚ ኣይተማሃርናዮን ኣብ ንእስነትና ዝነግረና ኣይነበረን really ዘለናዮ ዓለም ኣብ ካልእ ደረጃ እዩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ስፖርተኛ እንተሪኻዮም እቶም ዓበይቲ ስፖርተኛታት ንኣብነት ኣብ ቀረባ ግዜ ይርኢ ነይረ ኩዕሶ እግሪ ትፈልጥ ዶ ትርኢ ዶ ገለ ዋይ ካዋይድ ሓንጋ ክበሰስ ደሓኒ ያ ሓደ ተፃዋታይ ናይ ባርሴሎና ፒፕ ዝበሃል ተፃዋታይ ተራት ዲፈንደር ተፃዋታይ እዩ ሂዝ አ ቢግ ኢንቨስተር so ገለ ካብቶም ዓበይቲ ቢዝነስ ፒፕል እዮም እንታይ ማለት እዩ ገለ ተፃዋቲ they're very intelligent ኣብቲ ኩዕሶና ተፃዋቲ ቢዮንድ ብዙሕ ክርስቲያኖ ሮናልዶ መዓት ቢዝነስስ ኣለዎ ካብቲ ኩዕሶ ወፃኢ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንስኻ ኣብታ ተድምዓላ ትጎይ ኣለኻ ብገለ መንገዲ ግን ገንዘብካ ኣብ ካልእ ቦታታት ወፊሩ ከድምዓሉ ዝኽእል መንገዲ ብፍላይ ንስኻትኩም ግዜ ስለ ዘይብልኩም ነዚ ኣድቫይስ ንሓተትኩም ፋይናንሻል ኣድቫይዘርስ የብልኩምን ጋይድ ዝገብረኩም የብልኩምን ምክንያቱ ካብ ከምኡ ዓይነት ሕብረተሰብ ስለ ዘይመፃና ታንክስ ጎድ ኣዝዩ ዝተምሃረ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ኣብ ደገ ጥራይ ኮኔክትድ ስለ ዘይኮና ኔትወርክ ናትና ኣዝዩ ታሽሙ ስለ ዘይኮነ ክንሕግዘኩም ኣይከኣልናን ግን ኣጋጣሚ ምሳኻ ተራኺብና ኣለና and I really want to help you ከመይ ጌርካ ንስኻ ሎውን ጥራይ ዘይኮነስ ኢቭን ኣብቲ ውድድር ነቶም ምሳኻ ዝወዳደሩ ልዕልዮም ክትከውን ልዕልዮም ኣተሓሳስባ ክህልወካ እየ ዝደላነ ከምኡ እየ ዝብል መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሓት ምሳይ ዝተምሃሩ ኢቭን ነቶም ምስኦም ዝሰርሑ ኣብ ኤሮፓ ልዕልዮም ኢንተሊጀንት ክኾኑ እዮም ምክንያቱ ሓኪም ድሕሪ ኮይንካ ብዛዕባ ሕክምና ጥራይ ትፈልጥ ብዛዕባ ቢዝነስ ኣይትፈልጥን ኢኻ ብዛዕባ ፋይናንስ ኣይትፈልጥን ኢኻ that's why ንስኻትኩም ንሕና ውሕዳት ህዝቢና ኮኔክትድ እንድሕር ኮይና ሓደ ወላት ዩቱብ ትሪዮ እንታይ ይገብረካ ኢንተሊጀንት ይገብረካ ኪነቲ ንሳቶም ብሽክሌታ ጥራይ ዝሓስቦ እስኻ ብዛዕባ ካልእ ኢንቨስትመንት ክትሓስብ ከለኻ you're in a different game መጠን ብዙሕ ዝፈለጥካ ድማ መጠኑ እዩ ኣኽብሮ ዘለካ so I really want ንስኻትኩም ድማ ናብታ ስፖርት ጥራይ ዘይኮነሲ ኦኬ ኣብ ፎል ፎከስ ግን ሂወትካ ኪኖያ ትኸይድ ካልእ ነገራትን ክትጥምቱ ደስ ይብለኒ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ ብዛዕባ ዛርስቲ ካብ ልበይ ደስ ስለ ዝብለኒ ድማ እዩ what do you think ና ያ ፅቡቅ ኣለኻ ፍላይቲ ናይ ኢንቨስት ያ ፅቡቅ ኣለኻ ኣለኒ ቤት ሰዓርካያ በስመራ ስራፌል ብዙሕ ግዜ ንዛረበሉ ኢና ኣብ ንውሕ ድበለ ስለዚ ሳምሃው ዛናትካ ሊንክ ምስ መፀትኒ ፍላይታ ናተይ ቪድዮ ምስ ስራሕኻ ያ ሓደ ዓርከይ ሰዲድ ለያ ረእያ ገለ የለኒ ስለዚ ብዎ ገይረ እቲ ናትካ ኩሉ ርአዮ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ማርኬቲንግ ናትካ ሾፕ ከመይ ጌርካ ትኸፍት ገለ ከም ዝበልክኻ እንታ ክላስ ወሲድያ ነይረ እታ ናይ ኢንቨስትመንት ፍላይታ ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ታሽሙ ሳዕጂ ብጣዕሚ ይፈትዎ ነይረ ማለት ነይረኒ ሓደ ሂንት ምስ ራፌል ዓርከይ ስለዚ ያ ፅቡቅ ኣለኻ ፅቡቅ ነገር ናቱ እንታይ እዩ ናትካ ማይንድሰት ስለ ዝዕቢ ሞራል ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ስለዚ ክትመሃር ኣትሊስት ዝመሃሩ ፈይት ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ስለዚ ንዑ ክዕብዮ ክፍትን እየ ከም ዝበልከ ካው ፀቂጥካ ምስራሕ እዩ yes ዝያዳ ድማ እንታይ እቲ ዕላማ by the way ንመርሃዊ ኣነ ይኮንኩን ተማሃሪ ለዮ መርሃዊ ቅዱስ ዝብል ርየሲ it's really ሓቂ ንምዝራብ ብዙሓት ዓበይቲ ስነ ጥበበኛታት ንምሳይ ተማሂሮም ኣለዉ ከምቲ I didn't know ስኻ ትምሃር ከም ዘለኻ እውን ምስ ረኣኽዎሲ ብዙሕ ፋይን ስለ ዘለዎ ለመርሃዊ ቅዱስካ ካልእ ሰብ እውን ይህሉ ኸውን I didn't even know so ክሳብቲ last minute contact ንገብር I was like I didn't know so but anyway እቲ ኩነታት ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሒ I think ኤርትራውያን ዘይበፅሕዎ ፅፍሒ የለን ኣብዚ ግዜ እዚ everywhere you go we have people ሓደ ሓንቲ ጆክ ነገረካ ሓደ ናይጀርያዊ ኣብ ካምፕ ከለሲ ናይጀርያ ክንደይ ህዝቢ ኣለዋ ኢሎምሲ ኣይደለም ልዕሊ 100 ሚሊዮን ኣለዋ ኤርትራ ክንደይ ኣለዋ እስከገምት ኢሎምሲ at least 60 ሚሊዮን
تو حدا 6 مليون الله لنا ناو تقاقيخا 5 مليون زلنا كأننا يكالن أبزي ترايك معرق نيجيريان زلهم I cannot believe you كامنا يكالن مخنيات كنز أخلو أبزي زلهم زي أبي إرتراس 5 مليون نا 5 مليون أبزي كابت ليه ترايكم تلهم قال يبلنا نيرابت ليه كلنا ولا تسبوخنا تخلنا يعني مالتيو إرتراويان أبستفل عليه درجة زلوه بزحن ولا تعاقمنا يتسبن كترويه خلقها ab any literally ab ዝኾነ ab ካምፓኒ እንተደረኻ ኤርትራዊ ኣለዉ so እንታይ ማለት እዩ ገና ብሓደ ስለዘየለና ኮኔክትድ ስለዘይኮና ኣበይ ያለው ኤርትራውያን ክትፈልጥ ኣይትኽእልኒ ካረ ግን በታ ንእሽተይ ዘላትኒ ብዙሓት ኣብ ዓበይቲ ደረጃታት ሊቃውንቲ ኤርትራ ብዙሓት እዮም ዘለዉ I hope at some point ኩሉ ነገር ሪሶርስ ናትና ኦርጋናይዝ ኮይኑ ንባዕልና ኻትኩም ኣነ እርግፀኛ ኤርትራውያን ቲም ኣለዉ ንዓኻት ነቲ ናይ ብስክሌታ ቲም ማነጅ ክገብሩ ዝኽእልኩም ቲም ከማን ኦርጋናይዝ ክገብሩ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ኣለዉ Are we looking at an Eritrea 1-2? Are we looking at an Eastern African 1-2? This is amazing. This is a decider with a mere 200 meters to the finish line. Oh my, Algeria does not have a response. And Eritrea taking the lead. It has been decided. From the very start, it has been decided. And it is not going to be a sprint, ladies and gentlemen. It is not going to be a sprint finish. P1, 2, and 3 have been decided. Oh my goodness, what are we witnessing right now? Brotherhood at its finest. Look at them holding hands. What an emotional moment for the Eastern African region. What an emotional moment for Eritrea. The title has been taken. The win has been made. The decision has been finally made. And a lot of statements being made on the course in Kwale County the past 3 days. What an honor, what an absolute honor it has been to be here, to be able to tell this story with a very kind of privileged first row seat, especially it happening on our very own ground here in Kenya at Diani, Kwale County. And it's such an honor to have witnessed all of this. Thank you to you, our audience, for taking the time to be part of history on this 19th CAC Africa Road Cycling Championships. It has been an absolute pleasure from this side of the studio. It has been an absolute pleasure from the tracks. It has been an absolute pleasure to get to witness a new page of history being written and to have had the opportunity to have been a part of it. Thank you so much. May you have an amazing rest of the year. Merry Christmas to you wherever it is you're going to be at. Enjoy your holidays if you're going to be breaking for holiday. But at the same time, please grab a bike. See you on the road sometime. And maybe, who knows, you could be harboring a future champion with you right there. So from us in studio,